reka tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi kuri Bohoka Ukire TV. Turongeye turagarutse rero, ni amakuru ya mu gitondo y'aya masaha, ni amakuru ya mu gitondo aho tubagezaho uko situation ziba zaramutse muri axe ziba zigiye zitandukanye. Tugaruka ku makuru ya politike, diplomasi n'umutekano, tukababwira uko biba bimeze muri aka karere k'ibiyaga bigari. Aka karere k'ibiyaga bigari ni akarere kamazemo igihe kirekire intambara ikomeye cyane, ariko kandi tukibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya muri teritwari zigiye zitandukanye zigize Kivu y'Amajyepfo, ari nako kandi ibintu bitoroshye na gatoya muri teritwari zigize Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano ikomeje kugeza amagingo aya ngaya hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 kugeza ubu ngubu, aho uduce tugiye dutandukanye two muri izo teritwari dukomeje kugenda twigarurirwa, kabone nubwo hariho ibiganiro bikomeje kubera i Doha, nubwo byakomeje kugaragara yuko bishobora kuzarangira ntacyo bitanze. Amakuru aratubwira ko kugeza amagingo aya ngaya imirwano yabaye ku munsi w'ejo, aho yabaye ku munsi w'ejo n'ubu ngubu yongeye kuharamukira ni muri teritwari ya Shabunda ndetse na teritwari ya Mwenga. Turaza kugaruka muri axe ya Kirungutwe tubabwire uduce twigaruriye mu gace ka Kirungutwe akaba muri teritwari ya Mwenga, ariko ku rugabano na teritwari ya Shabunda ndetse yemwe na Walungu. Turongera dukomoze kuri teritwari ya Shabunda, naho habereye imirwano ikomeye cyane. Iyi nayo turaje tuyive imuzi n'umuzingo tubabwire uko situation zikomeje kugenda zitwara, ariko muze kunyemerera tuze no kugaruka muri Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru haravugwa iki? Muri teritwari ya Rucuro urugamba n'urugamba, byose mu by'ukuri navuga ko haramukiye urugamba rw'imberenge, aho magingo aya ngaya ibintu bitoroshye na gatoya. Muze kunyemerera rero, muze kubana nanjye, aho no muri Rubero ndababwira cyitwa ADF naru gikomeje kwibasira abaturage bo muri teritwari ya Rubero. Hari abaturage bageze kuri 50 bishwe mu cyumweru gishize, muri kira cyumweru cyashize. Ubu ngubu rero amakuru aratubwira ko hari abandi baturage 25 bishwe ku munsi w'ejo. Ibigo nderabuzima bigiye bitandukanye byo muri sheferi ya Baswaga, hakaba muri teritwari ya Rubero byafunze imiryango yabyo bitewe nuko bakomeje kwamagana leta ya Kongo Kinshasa ikomeje kubarebera bicwa ndetse ntigire ngo icyo ibikoraho. Ibi nabyo turabigarukaho tubirebere hamwe uko situation zikomeje kugenda zitwa. Ntabwo turi buze kwibagirwa muri teritwari ya Masisi, cyane cyane muri axe ya Katoyi. Turababwira nyuma yo gusheringwa bikomeye cyane ndetse coalition igatakaza icyizere kuba yakwigarurira centre ya Gatoyi, amakuru atugeraho magingo yangaya atubwira ko bakubiswe barangiza bagakambura bakerekeza muri axe zigiye zitandukanye, aho n'umuvugizi w'iki gisirikare mu by'ukuri yaje kugaragaza ko ngo bagabweho ibitero bikomeye cyane. Izo mpamvu rero mu by'ukuri akaba ariyo mpamvu yaje gutuma ngo bava muri izo axe. Makuru arambwira ko muri iki gitondo ahitwa Mahanga ishobora kwigarurirwa isaha iyo ariyo yose, kuko bayiri mbiri. Imahanga yabaye indiri ya FDLR ndetse na Wazalendo, nayo rero hakenewe icyitwa imbunda nka za zindi zarashe mu bice bigiye bitandukanye birimo za Gikoma, ibice birimo ahitwa za Bukumbiriri, ibice birimo aho bita werekeza mu bice birimo za Mangeri n'ahandi. Imbunda zarashe aho ngaho rero ubu ngubu zirakenewe n'ahangaha muri axe ya Mahanga kugira ngo iriya couloir ifunguke uturuka muri za Nyambaboko n'umudu upenetra winjira muri teritwari ya Walikare. Nuko situation zimeze naho ngaho tugiye kwibanda. Gusa wowe icyo tugusaba wowe kuba waradukoreye subscribe, umwe mu bantu b'ingenzi cyane tubana kuri Bohoka Ukire TV. Ariko niba utaradukorera subscribe, ihutire kubikora, ni sabone. Naho ngaho mu by'ukuri birigaragaza mu ibara ryaho, shobora kuba ari iry'umutuku cyangwa se iry'umukara, sinzi ngo byaba ari irihe bara. Urahareba ni sabone cyangwa subscribe. Ariko kandi wowe wayikoze, nyamuneka niyo ufunguye ikiganiro mujye mudukorera like. Hari abatamenya yuko like ari nziza cyane, kuko buriya like biba bigaragaza ko ikiganiro cyangwa se amakuru cyangwa ibyo tuba tubahereza
mwabyakunzwe cyangwa mwabikunze, hanyuma n'ubundi abashinzwe kuturekomanda cyangwa robot ziturekomanda za YouTube n'ubundi nazo zikavuga ziti ibi bintu mu by'ukuri birakunzwe, ahubwo reka natwe tubipartage cyangwa se tubisharinge abantu benshi bakomeze bagende babireba. Ngayo nguko rero bana nanjye kuva ku ntangiro kugera ndetse tuyashoje, ni iminota itari myinshi mu by'ukuri, ntabwo turi buze kubakereza. Munyemerera amakuru yacu tuyanzikire hehe? Amakuru yacu tugiye kuyanzikira muri teritware ya Mwenga, niho ndi butangirire kuko niho hatari horoheye. Ku munsi w'ejo icyitwa coalition ndetse n'ingabo z'abarundi ntabwo bari borohewe n'aka na gato, kuko baje guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma yo kurasirwa mu duce twinshi ngiye kugenda ngarukaho. Amakuru aratubwira ko mu gace ka Kirungutwe mu by'ukuri aka gace kaje kwigarurirwa na AFC mu 23, ni agace mu by'ukuri katari kure cyane. No kuvuga ngo abagabye igitero muri aka gace ko muri Kirungutwe muri Mwenga, no kuvuga ko bari baturutse muri direction ya Tubimbi. Nigeze mbabwira kugira ngo winjire Tubimbi, kugira ngo ugere Tubimbi, inzira ushobora gukora kugira ngo ukomeze ugere Mwenga teritware ndetse ugere na Kamituga. Nabwiye ko Kamituga uyigeramo nyuma yuko uba wamaze kwigarurira Mwenga cyangwa se teritware ya Mwenga kuri zone. Iyo tuvuze ngo kuri teritware, abenshi bahita bumva ensemble cyangwa se iyo teritware yose muri rusange, ariko ubundi kuri teritware ni ku cyicaro cyako karere kiyo district, niba ariko dushobora kubyita tugenekereje, ni ku cyicaro cya teritware. Ariko ubundi kugira ngo wenda abantu bakomoka muri Kongo neza babyumve, cyangwa se wenda bamaze n'igihe kirekire batagerayo bahaheruka kera babyumve neza, niyo tuvuze ngo ku zone rero niho kuri cya cyicaro. Ubu ngubu byarahindutse, ntabwo bakivuga zone, bavuga teritware, ariko turabivuga kugira ngo byumvikane neza cyane. Ku cyicaro rero cya zone cyangwa se kuri zone ya Mwenga kugeza amagingo ntabwo irafatwa, gusa ku munsi w'ejo bari bagize ubwoba nyuma yo kubona avance za AFC mu 23 zari ziteye ubwoba ndetse zagaragazaga ko bagombye kwinjira. Nyuma yo kwigarurira groupement ya Kirungutwe hano muri Mwenga, amakuru yatubwira ko agace ko bita Mufa, agace ko bita Muranga n'akitwa Kampaza, utu ni uduce turi muri iyi groupement ya Kirungutwe, ariko ugeramo uturutse Tubimbi buriya ndumva uba uturutse buriya mbere y'uko ugera Shabunda, mbere y'uko ugera Nzibira, ufata umuhanda w'ibumoso ukomeza ujya muri teritware ya Mwenga. Kugira rero ngo ujye muri Mwenga neza, ute cyangwa se ureke inzira ya Nzibira, ufata iya Mwenga iyo yerekera iyo ngiyo nyine za Kamituga yindi nagiye mvuga ko twagiye tubana bakunze kunkurikira umunsi ku wundi, tubabwira ko situation ubugubu uko ihagaze ari uko nguko, ari uko umuhanda werekera Mwenga centre ariwo ma 23 yakomeje guprogressamo. Wenda kugira ngo byumvikane neza, muze kunyemerera mu by'ukuri twumve umwe cyangwa se bumwe mu buhamya bwumvikana uko cyangwa se bwumvisha uburyo situation yari ihagaze ku munsi nyine w'ejo. Kaka sio ku masasi napita sasa. Hapa ni probleme, manake masasi ngo muvandimwe ngo amasasi ngo arimo arumvikana cyane, ngo aha ni ikibazo gikomeye cyane. Kumingi umusikie tu. Hapa tunajivichika tu ndio manyumba hapo. Ngo ahangaha turije kwishi mu mago. Ni hatari, hatuyetu tukimbilie wapi na twende wapi? Ngo ntabwo byose. Hatuyetu ndia kupari. Jambo wana member wa group. Bati muraho haiko pia huko kwetu Mufa. Ati muri ibi bice byacu bya Mufa, Mulanga M23 livu kilisha kuwa hapa kwa Kambaza. Ati kugeza magingo ya M23 yamaze gukomeza yageze kwa Kambaza. Bitu haiko bia masasi mingi. Ati ibintu ntabwo bimeze neza, ati amasasu ni menshi cyane kisana kwa sai vraiment bitu habiko bien. Ati ibintu ntabwo bimeze neza kugeza magingo yaho na masaha ni muguru. Ni kutuombea Mungu kabisa, bitu habiko bien kwa sai. Ati nuko dusengera cyane kuko ibintu bitameze neza ahangaha, mukomeze mu gisenge. Bumva? Bonjour famille. Ati mumeze mute muryango? Batu ni masasi iko nalia kote zingine. Kwa mama niliandika me kafote kana kwaka. Nipenda nibajuishe kama
Butongo ati nashaka kubamenyesha mu gace ka Butongo. Ahangaha muze kunyemera, ahangaha tuhareke gato kuko ni muri ahangaha tuba ni hafi, kugira ngo tuhasobanure neza, ni hafi y'ahangaha muri aka gace n'ubundi twavugaga. Kaze tukomeze twumve. Butongo na ngufa ati ubu ngubu Butongo yamaze gufatwa. Ubwo aho ngaho twamaze kwinjira hehe? Ni muri sheferi ya hehe? Ni muri teritware ya Mwenga. Ni muri Mwenga, ntabwo turagera Shabunda, mu byumve neza. Ni Mwenga, ntabwo turagera Shabunda. Abantu wenda bataza kubyitiranya kuko bakagira ngo wenda turimo turavuga ibya Shabunda. Ni Mwenga. mu mikono ya adui. Ati Butongo kugeza amagingo ari mu maboko ya adui. Maboga amasasi bashanyandikisha tu na kafote kamwe. Ati kubera urusaku rw'amasasu menshi, ati nagombye n'ubundi no kwandika n'ibitari byo. Butongo nago mikono ya adui sai. Ati Butongo yafashe. Nakamata mamoto. Ati ubu ngubu bafashe amamoto. Inakamata mamoto mu nivo ya Tubimbi. Ati Tubimbi niho bafatiye amamoto. Wote kukatakata makamba banapakia moto banakia linyi ya Kilungutu. Ati bafashe nzira ya Kilungutu. Butongo ni mu Kilungutu. Ati Butongo y'ubwayo iba muri Kilungutu. Zao mapembeni ya Kilungutu. Ikizani ke kuko kushimo beba na ya Butongo. Ati ntekereza ko abantu benshi hari abazi Butongo. Ati kugeza amagingo ye yafashwe. Biko banakia mu linyi ya barabara. Ati barimo baraza ku nzira y'umuhanda. Basodo bege bantoka linyi za Butongo. Ati kandi abasirikare ba M23 bo bari kuva Butongo bazi. Ati ntago tuzi ngo biraza kugenda gute. So wenda icyo nicyo dushobora kuvuga. So bigaragara ko iyi Kirungutwe yo yari nka bazariye ririnda zone ya Mwenga. Ubu ngubu amakuru ahari, iyi ngiyi zone ya Mwenga yamaze kuba nayo yugarizwa cyane, kuko kugarizwa kwayo nako biragaragara ko isaha iyo ariyo yose ikitwa Mwenga Kamituga ibice bigomba kwigarurirwa. Munyemerere tujye Shabunda. Shabunda ho ntabwo byoroshye naho ku munsi w'ejo, kuko muri axe ya Nyarubemba nababwiye ko nyuma yo kwigarurira Mayamingi ya mbere, Mayamingi ya kabiri, AFC mu 23 yabaye nkaho isubikiye mu gace ko bita Kiviri, ifungiraho ngaho ntiyakomeza ngo yinjire Nyarubemba neza muri centre. Twavuga ko basa nkaho bayigabanya, ko iyo umuntu buriya asa nkaho adversaire wawe ari hejuru mu musozi akakurebera hasi, byanga bikunze uko bigomba kugenda uko ariko kose, menya ko aba yamaze isaha yari yose bashobora. Nababwiye za operation zo muri Rubero, za Musenda n'ahandi, babwira uko byagendekeye coalition ubwo yashaka kuza. Nuvuga ngo iyo umuntu akuri hejuru iteka ryose akugabaye igitero. Amakuru ahari na yahe rero bavandimwe bakunzi ba Bohoka TV, mwumve ko uko byagenda uko ariko kose AFC mu 23 ikitwa Nyarubemba yaba yamaze kuba ihigarurira ku munsi w'ejo. Niyo makuru mfite. Nyarubemba AFC mu 23 yahafashe ku munsi w'ejo. Imirwanire biravuga ko iyakomeje, ndetse ngo isaha yari yose bashobora gukomeza, ndetse ngo bakagera no kwa Evari, bagafata kwa Evari. Kandi kwa Evari ni ku muhanda ukomeje winjira Kingurube direct ugakomeza ujya Shabunda ku zone. Murimo murumva iyo plan. Urumva bamwe bafashe inzira, niko nanabivuze ku munsi w'ejo, ati bamwe bafashe inzira yo kwerekeza muri Mwenga, abandi barimo baratraversa berekeza mu bice bya Shabunda naho ku zone. Urumva igihe Mwenga yaba yafashwe, zone Shabunda igafatwa, nta kindi cyaba gisigaye, kuko twanababwiye ko na territoire ya Fizi nayo batari kure cyane, kuko bari hafi kugera aho bita Misisi, hanyuma baza guhagarara nyuma, kuko nkuko numvise Colonel Serugaba yabitangazaga, atangaza ukuntu bakubise hariya muri kara gace ka Rwitsankuku. Ubwo barasaga Rwitsankuku baharasira umusirikare wo mu FDNB w'umurundi, bakamukubita ku rwego rudasanzwe, ngo iminota ngo itarenze 40, ngo twenga urugamba ntabwo rwadufashe iminota 40. Mu minota 40 twari twamaze Rwitsankuku twari twamaze kumukuramo, ndetse baharasira mu ofisiye wabo, ndetse n'undi baranamukomeretsa. Mwumvise ko afande ubwe yavuze ati ngewe dayere, ngewe uriya warashwe witwa Colonel, ntabwo ari Colonel Jimmy, ubwo ni General Jimmy wabo, ati ngewe nari nanamuhamagaye ndamubwira nti mwirinde ubugizi bwa nabi, mwe muretse kugira n'abaturage, ibyo mubireke, hanyuma turebe niba mwaba iwanyu natwe tukaba iwacu. Birangira mubwiye ati buri muntu agomba kwerekana agatuza ke. Icyo twamukoreye rero, ati yitabye Imana, atariko
niwe wari wanze ibyo nari namusabye. Urabyumva rero, nababwiye ko nanone ibirometero bigeze muri 80 aho bari batwirwaneho kugera ku zone ya Fizi. Ntabwo ibyo nabyo ari ibintu byadanje cyane, kuko niba bakubwira ko kuva Nzibira AFCM 23 imaze kurenga ku birometero birenze 39 hafi 40, sinzi mu by'ukuri, kandi ari ahantu hari ibirindiro bikomakomeye. Ndaje mbabwire rero uko biribuze kugenda mu makuru yacu ari imbere, niba koko ikibuga cy'indege cya Nyarubimbe gishobora kuba nacyo cyamaze kwigarurirwa. Ndaje nkive imuzi n'imuzingo, sindi butinde rero, ndahita nirukanka mpite njya muri operasiyo zikomeye cyane zo muri teritwari ya Masisi. Amakuru aremeza ko 100% yuko ikitwa Mahanga haramukiye imirwano, cyane cyane muri defense yaho ngaho hafi hitwa ngo ikira, niba ari hitwa ngo iki, hari hafi, ndaza gushaka izina ry'aka defense kari aho ngaho katari muri metero ngo zirenze, wambwiye unahari yambwiye ko ari nka muri metero 20. rero niba atakabije yambwiye ati turaye kuri metero 20 n'ibirindiro bikomeye cyane bya Mahanga, ati tugiye gukuramo, ati saa yari yose. Niko yambwiye nimugoroba. Muri iki gitondo ntabwo ari online, birumvikana baramukiye muri urwo rusaku. Ibyo byose turaza kugenda tubikurikirana, gusa katoyiyo ikitwa coalition bo mu by'ukuri bamaze kukibagirwa, kuko nabonye umuvugizi wa 3e zone de defense yemeza ko bavuye muri Gatoyi ngo nyuma yuko ngo AFCM 23 yaviyoye SSLF. Iyo bakubiswe bavuga ko baviyoye SSLF, iyo batakubiswe mbese baraho barimo baragaba ibitero bavuga ko mbese nta mirwano ihari, ari ibintu nk'ibyo. So nuko ngo situation zikomeje kugenda zitwara. Hanyuma nerekeza ku musozo, imirwano ikomeye cyane yakomeje kubera muri teritwari ya Rucuro. Naho ntabwo byoroshye kugeza ubu ngubu tuvugana, kuko nk'uko amakuru aturuka hariya angeraho arambwira ko yitwa CMC FDP. CMC murabizi ni Collectif de Mouvement pour le Changement, umutwe cyangwa se ibyihebe cyangwa se interahamwe ziyobowe n'uwo bita Dominique Ndaruhutse. Abangaba nakunze kuvuga ko atari imitwe nka za Wazalendo zandi zisanzwe, baba bafite ideologie irengeje ukwemera, ideologie ya genocide, ideologie anti-tutsi. Donc iyo ideologie rero nimbi cyane, nangwa n'abandi nubwo ari uko nguko, ariko abo bafite bo bararenza cyane, kuko cyane twarabibonye na mbere yaho yuko iyi ntambara inatangira, bo iyo ideologie bari bayifite twarayikurikiranaga cyane ko abarimwe mu bayishinze barimo nk'uwitwa bita Jire Murumba. Muramuzi Jire Murumba? Ni interahamwe kabombo, ni interahamwe izwi cyane, ni interahamwe yitwa Ndera, harya yitwa nde? Muze kubinyandikira, izina rye ndarizi. Urumva niba ari mbitse mu nda nde Bizimana, niba mbitse mu nda Bizimana uvuka ahangaha za Ruhengeri za Musanze. So ni interahamwe kabombo rero, ni umwe mu bayishinze, ariko kubera ko ari umunyarwanda biza kuba ngombwa yuko yitirirwa Dominique Ndaruhutse, ariko ubundi ni FDLR FOCA yashyizeho uwo mutwe kugira ngo nibazajya babahiga muri FDLR bajye biyenkoropora mu uwo mutwe wita uw'abakongomana. Amakuru avuga ko rero baramutse bakubitirwa muri axe ya Gihondo, ni muri teritware ya Rucuro muri sheferi ya Bwito. Amakuru akavuga ko nkuko yatangajwe n'umuvugizi wabo witwa Eritier Gashego, ngo ni metre muri Druwa, urakavuga ko ngo ibitero babigabwe mu gace ka Kagando, ahangaha akaba ari muri groupement ya Tongo, bahagabwe ho ngo ibitero nkuko yabitangaje. Andi makuru akavuga ko mu gace ka Kojo n'ahitwa Kanyatsi naho hagabwe igitero gikomeye cyane. Hanyuma amakuru akavuga ko muri axe ya Makomarehe muri groupement ya Bukombo naho imirwano yahakomereje, kandi ngo akaba ari imirwano ikomeye cyane, imirwano ikomeye cyane kabisa, ngo bakubiswe ku rwego rudasanzwe. Ngayo nguko rero niyo makuru akomeje kugenda tubwira. Gusa aba answa bakubitirwa muri groupement ya Gihondo, bagacomoka bakajya muri Bukombo, bakubitirwa muri Bukombo bakongera bagacomoka bakajya muri Tongo, bakubitirwa muri Tongo. Mbere bajyaga muri Bambo, muri groupement ya Bambo, ubu ngubu basa nkaho bamaze kuyibakuramo burundu, ntabwo bagishobora kuba bayihungiramo, niko baba bagenda bazunguruka. Hanyuma andi makuru dufite nuko amakuru atugera tubwira ko
amakuru atugeraho atubwira ko muri teritwari ya Lubero mu gace ko bita Matoto ku munsi w'ejo hishwe abantu 25 bose, abantu 25 bose. Amakuru akaba avuga ko n'abandi bashimuswe, nubwo iyi mibare kugeza amagingo aya ngaya ari imibare y'agateganyo. Ubundi amakuru avuga ko ibyitwa ibigo nderabuzima by'aho ngaho n'amasantere de sante de reference bamaze kuba bahunga. Abaturage bakaba bari kuvuga bati ese leta yari ikwiriye kuturinda, leta yari irisanse kuturinda, kuki itaturinda ahubwo ikaduterereza ababicanyi? Reka nsoze rero mbashimira abanyakubahwa abayobozi bacu, nuko nguko mbivuga, kandi koko ni nako bimeze, ni mwebwe muba mudukurikira, ariko kandi tubasaba mu by'ukuri n'ubundi gukomeza kubana natwe makuru tugenda tubagezaho. Yari ngiye Macacari mu by'ukuri aka wako ni wako, ku bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye. Niba ukunda Macacari ushobora kumusanga ku bitangazamakuru biba bigiye bitandukanye, surtout ku makuru ya politike, diplomasi n'umutekano muri Kongo, yemwe no mu karere. Iyo bibaye ngombwa iminota tuyifite turagenda tukayinjiramo tukababwira uko mu karere biba byifashe. Kabashimire cyane, ciao ciao.